Mwe wa mundume wa ukuwa katika ni wethi wa wikitwe mutaoni umwe ute wa lelo bakubina kiaoni cha kwa mukeka kila gisioni cha kasinga mumboni ukamba wa Masako lelo ni munene wa kuma Masako kuthika ngundo mabo ani kwenda na munini wa Kivu wa kasinga Frederick Tonga ula kuelesia mutwe wa mundume usu tawina maumisi dan uyu tei na kimako nisiende kwikombela enendi makasinga mumboni kauntini ya Masako. O netina wa mwe wa mundume umwe nolono wa kuma kisioni chu kwithiwa wikitwe twikuni imwe yote wa lelo wa kuma Masako thika ngundo bakuvi na kiao cha kwa mukeka kikoni cha umundi. Emo maene ndimeelesekana nivatonekana mwana kio wa ukuwa katikati akithiwa akuniwe na kuka kwichovo ute wa lelu. Ninya assistant chief wa Kasinga sub location kwa chane na kune wasimo mwendo wa sao mwene ne wabe mwe wa mundume ute wa lelu along Machakos Kangundo Road bandu peta wakiaone kwa mawia na ninoso atwana thina bikabo na nene yani wabe mwe usu ukomete mutaoni na ne wa mundu wa ndwane mundume wa age ya miaka 40s na nenge twako ni asimo polisi Machakos police station na tui katika ground twetelete moke mose mwe au kunekeli au kiendea nikanaki manike ichauke thiwe. Maofisa ma polisi ni maende na utoesia ukunekeli nikenda kumana uwo wakiko ki ku enendi maende na ukulo kuna livoti alama tonethiwa na mauvo yulu wakiko ki na metukile tonekana tekulyo kwa enendi mende maikwatiana na maofisa ma SSA kunenga ne report sio ndila matonenda mena sio nondo no useo ando makasa tini ni chauke kichumelile nikana mwene ndusu atutie. Daniel Mwonkela, Mutungwe TV, kumova haki aone kwa mawia kauntini ya Masako.